Hii ndo njia rahisi zaidi ya kuweza kupima urefu wa nywele zako na kujua nywele zako ni inchi ngapi. Utachukua tape measure, utainyoosha vizuri kuanzia 0 mpaka pale nywele yako itakapokuwa imeishia. Ukishanyoosha utaangalia imerange kwenye inchi ngapi na utakuwa ushajua urefu wa nywele zako. Kwa hiyo hii itakusaidia kujua gharama za installation kati ya Sister Lock na Micro Lock, kwa sababu kadri urefu unavyoongezeka na bei inaongezeka pia. Na hii tulofanya hapo ni installation ya Micro Lock kwa nywele inchi 12. Kama unavyoona kazi ni nzuri, kazi ni safi, kazi inapendeza. Hatujisifii sana lakini kazi inajieleza yenyewe. Kama unahitaji kuanzisha Sister Lock au Micro Lock bila kukosewa, usitoe pesa yako mara mbili kwa maloctician, unakaribishwa sana. Hapa ndo mahali sahihi ambapo unaweza kupata huduma nzuri na huduma bora na kuepuka makosa ambayo yanaweza kujitokeza muda wa kufanya installation.